Društvo, ja
u svijetu. A uđi unutra, uslikaj je tamo do situacije. Sve snimi. Idu uđi, molim. Samo uđi unutra, propul ćeš nešto. Samo snimi dole. Snimi dole, ovo šabe kako mi. Joj, šta ti je, jesmo li? Ej, Nera, hajde ti dole, Nera. ne znam si. Uđi. Imalo da staje, ej. Jasno, Nera. Kako ste? Uđi, Nera, dole. Hajde, zašaj. Malo je... Hajde. Malo reklame, evo. Nera, nastavi jednu, ono... Je li ovo domaćinski, šta je ovo? Šta ima ovdje? Domaćinski, ovo je naš brat Nera, njegova majka, ali tako? Bara, kako? Ehlimana. Naše bosansko staro ime, Ehlimana. I reci mi kad ovo radi, svaki dan ili? Ovo radi svaki dan. Znači mogu doći. Da, može se doći. Vidi, mi smo ispred produkcije YouTube kanal Bosanski Teferić. Snimali smo Teferić ovo cijeli dan. Super. Ovo je naš Nera, njegova majka Ehlimana i otac Mirsad. I vi ovdje. Radimo zajedno tu svi. I šta ima ovdje, ima li hrane ili samo piće? Imaju pite, uštipci. Sve domaće. Sve domaće. Standardno ono planinski, znači što ima rakija, piva, sokovi, domaći su svi. Danas malo više išli kupovni jer je gužva, znate kako šta. Danas je Teferić pa je bilo... Mirsade, hajde ti vam nešto reći. Za televiziju. Nera, priča, hajde ti reći nešto Mirsade. Ne znam šta da kažem. Ajde, Bosanski Teferić. Moram ga pohvaliti, dobar je prvi Teferić i u životu. Hvali vaš objekat i to. Evo vaša, vidjeli ste šta smo radili, znači renovirali jednu štalu, on je tako htio, on je dao ideje, želio vas vidi, stolove u plavom farbu. On je pitan, ja to želim. Stolove u plavom farbu! Ovo je zeleno, mislim. Pa to zelenka, malo da razbijemo anatomiju. Ništa, moj Nera, brate. Malo je neuredno za snimanje, ali bila gužva. Eto, pozivamo sve koji vole prirodu. Također, bio, ako Bog da se vidimo. Dobar. Također. I vi ste svi čitava ekipa. I ko voli prirodu i domaću hranu, nek se vrati ovdje, znači selo Lukomir, na vrh Bjelašce. Jeste. Dobri ljudi, pojno. Gostoljubivi se. Nećemo doći samo godišnje, mi dolazimo 5-6 puta godišnje.